Tenemos una sólida raíz indígena de la cual estamos muy orgullosos. Y creo que la premisa es esa. Para mí, los mexicanos somos iguales en derechos y obligaciones, indígenas o no indígenas, y que debemos hacerlos efectivos. Pero también tenemos que respetar su manera de ser, su manera de pensar, su cultura. Cinco años de acciones. Asentachan la june 1.000 millones takin akbil sventa yuuns numal batzi ans viniketik taskinalel México. Asenta olil stakina sventa yuun koltael akbilik de programa etik yuun tanopun poshil chamel slekil kushinel metik tatik soknishan slekil kushinel batzi ans viniketik. Yayich koltael sventa yuun mash chaite batzil kop ayehetik. Yayich pasel aktalten hunetik sventa nopunetik ta batzil kopetik. Yayich kasesel ta osh la junten batzil kopetik de Constitución yuun México. Sok yakalta ilel lekis no pibal yuun te batzil kopetike. Yun hich te yatelik te ahvalile ha kota pasel yuun te la yichik pistesel 328 tahtul kasese ayehetik ta sventa ish chapel ta kop yun justicia. Yun hay 266 tahtul kasese ayehetik te ayis sunilik te ya stax koltaik batzil ansivinigetik te yakalik ta chapele. Yakalta atelil yuun te mahuk yayich ichel tamuk te ans sok vinik. Sok yakalta pukel skoplalul te ichbiluk tamuk te slekich kushinel te batzil ans viniketik. Yun tes la jibal censos kasheltonashe kashemlata ho la juntas tul millones de batzil ans viniketike. Yun la ay nopol huk tahtul millones de yash ayanik tas batzil kopike. Hayuun yakalta muel te ay batzil ans viniketik te yash ayanik tas batzil kopike. Hate banti ay 40% yash nainik te batzil ans viniketik ok ashem te buka te ahvalile yakalmetas koltael sventa yuns lekilch kushinel. Hay 11% stakinul sventa skoltaelik te batik yash kushinik te batzil ans viniketik. Tas hueb tal havil yuun yash mukub shlekub kushinelik te hukubten lumetike. Sok ashan 25% sventa yuun yich pasel mukul betik o chikan biluk yesh tunik yuun te batzil ans viniketik ta hukubten lumalike. Tekyuna te ta hukula huneb ta penaitike. Baluneb ais lusik muen 4.7% yuunte ta Jabil 2005 In la tetalahum penaitike, hay la hup penaitik te 8.000 ya alik tas naike. Hay 58% tesmetik tatik ya kalik ta ilel te mach atik chamelike. Hay 79.5% la te alnichan sakuhik ta hola huneb ya bilalik o kashembel a te la yayik no pune. Mohlata 4.4% la te alnichan yasnaik tsip sokilel hune. Hay atelini te yichoik tamukate ay ya goik aftaten taller tahuten lumetik te ais bazil kopike. Te ay 8.000 tahten proyecto tik yichos venta yuun mash chay ateslekish kushinelik te bazil ans viniketike. Bukola yaljuni atelini te bazil ans viniketike yichoik tamuk des bazil kopike. Juebish habil te atele sventa lekil kushinel.